em mẹ sạc là giống này hay cần rộn cần thì bố chú áp buổi thác là mày khá là lo hay cái subscriber đơn giản à cứ ta reng đi là cái dục cái lông này gọi là hay vậy chứ reng đi là ăn cal đó na em sao nên ăn cal đó này hay cái bài cái khá là nín chọn cái hiện hay cái khát đó này hay Suzuki làm tên ai đủ lại keng chin la đủ lại hắn test về làm intia hay Gixxer 250 khá nè sọ hình nua mang ring phiền mấy cái này sporty view đó là một cái thế mà sẽ sọ lâu nuông view cho nên anh lâu hay kami an adventure bike kha alo thleng hnaya a speed le kami a power kha engine nan hang ka du deuh hrim bok nen khan chumi englo nang deuh chu ni lo urlok nang deuh chu ni ka thian ten nia Suzuki te hi ma na tang to LBS an ti la tang to ka thian lun ten nia ni ki chu ka in ti sang vak lawa chuwang chuanin in la Honda in la Suzuki ti lama ni lawa hei chu as a friend ang deuh type hrim ani chu LBS an englo lai pon an bike po hi pahnih nge pathum bor vel chu ka dor to an reng di la an kalang kal chanang tun tum hi North Eastern Hills kan ride zo atanga ka ride le nama saber ania ride lutuk ponishan palo ma se na thil langa reng dil kalanga ya chumi pa chon an zukal don en ta eng moni soi tur ka nei nuala chuanin hei tian voina hen reng dila na thila kal tur kan ni a reng dil hi kala kal mi lo ma mit pel khu atlang lampang khu kala kal lawa ma mit het lampang bayrabi lampang khu tu ka kal to thowa ma se khu lampang kor tha ti lampang khu ka voi khat kal na tur ne voin hi ka pate nen thil kan ti don ani chuan hei Suzuki bike kan khala chak nuam par khop mai gear ruk thleng oma ka bike so a chhia ni mi lawa thalut tuka Honda hi hei company san than hian that na le that lo na hi kan an nei vek ta ni chu ka bike sa chu in terms of smoothness a chuan thabon top ka video ma sa jok Honda ho tu ten minon min check ti video khamo khata khanin mi thren khatin lo hre thiam lo kha in lo om ti ka hria ka bike kha a chhia ni lawa ka bike hi kan lo enanga cái bike này cái bike khi athalut tuk mà sẽ cái mà personal reference thì mình mau cái mà personal du da nga aron in setup lo wang khan ka sai sel khan me a suspension vela khan kan han sai sel dep khan me ta nia ti lawa chuanin hemi a petrol he lo zong te a power pack chhuate hi anuam lut tuk ni a smooth box gear shift zong hi engma sai sel tur ka nei lo riding position po anuam bon top khami thu sa zo khania
Honda hi nga tinge ava che om ve in va soi sel na sa ve tiang zong khan mi then khat khan an lo ngai dewa khalama ni lova khatia an pu te anon kalta ka khachonin he tiang lai hi lo ti de ula lo adjust de ula kan han tia kan han du tho kha ni me ha mi then khat chu aril ru koi engemo mi chiat nan lai zong ngar hi mi sing hi om ve thaya chu wang chuanin khatiang ang zong zok khania chu wang chuan CB200X tuna ri chuanin tuna India bike chuaka ri chuan keima chuan hemi ama class anga chuan a khala nuama riding position na nuama soisel tur ka shalo mai le changa phei chuan mo chu wang chuan touring nan phei chuan an nuam le tuk ma se keima personal reference a tho chu po ka sei leng ka duai chuan power hi anei nga lo de thaka hei po hi kan test na san pakhan me po adventure bike ron chuak do na ka te 250 kha anita chu a power hi enge anang ti vel kha kan han test ve de kha ni me ya Honda nen hianin engma contract kan sign lo wa an mani nen hian kanin ti tha me mani ma ya chu tianga contract sign na an bike ka khala chu tiang ang kha engma boruak hi om chong lo ti kha min lo shet sakula ka duwa ke hi eng shui mai min ting lo ki ha karan sei ni kan chunga an tha em an bike te kan khala video te kan sema wang hianin Honda family te le aklap le amishing pu zo mo pu zo ram mo ya ka chunga hian a bikin a tha em kan in ko nge em ti kha karan sei du ani engma khate ang zong khan boruak kha om lo ti kha min lo shet sak turin mi pui te kha karan shil du cheu ni ka channel shil clear thin te mo ka bike ki cha mo isin mo va me I love my bike. Wow, what a bike, what a CB200X, come on baby. Masih akal tu pasok kay ain amel siang kasi moi to sin ka bike mo vẫn cho kan tlan chak dai lo cruise del mai ni hi adap chua kong ni kan kal thaje lang ku ta Mizoram kong hi ka ti tian vai ra ma te kan han tlana eng ti nge he te ma ni lo ka han kan ka se achele to em lo khok le tuar to ma ni lo ka han kan ka la tha em se tu na ki hian om le na mak ki chu ka ti vai ra ma te kan ka la kong tha em me kong ngai poi mo eng ti kan ram hi he tiang hi kal kong hi kan nei that chuan engim hi a tha a ol sam in kal po hi ti hi kan treve thong kan ho tu te po hi mi rama kan kala rual o an na lut tu ka mo sikim te hi katia kan soi zau de lok anga kan han kala an ram khian an ei zon na tam tak chu tourism ani tourism khi an ngai poi mo a chuan an promote thiam bok ka tia Mizoram te po hi bikers tam tak hi anon kal cha pani chu bikers hi anon kal tam chuan tourism hi kan promote char ti hi kan hriat anga ya hei Ladakh te po an mani ram chu enti kan lo hriat lar bikers wang tho chu wang chuan in kan ram te po hi India ram a top na perania Mizoram kal theini te hi anin ti theina ania Mizoram ka kal to anon ti chuan ta India ram mar chak atop kan thleng to ti te kha anin ti theina ni chu wang chuan hei hetiang kan han kan state dan ron tlan lu ta kong chhelu tuk te le kong kama bol lo lo om ngek nguk le vung lo in pai ti te hi mo a za thak a moi lo lut tu ka kan sikim right kha kan group a han ka lo tang em kan ram ka lo promote local ro kan ram aron right ro kan ram chu amoi nia ka lo te ka lo en lo ve na sa ni ka lo palai ve na sa ni chu wang chuan in kan ho tu te hi tu nai hian han tang le zo se ti hi ka soi pui duwa hei eng mo festival te po kan nei nual ta anthurium te po lo ni se eng apo eng festival chap char pu te po ni se heta hian in
tourist te attract tur hianin kan ti thiam chuan le kan ram hi kan duat chuan Mizoram hi khi tak anom thei kan in vor thei lutuk kan ram hi amoi vereng hei hetiang ang tlang ram te mun hring nuam te hi phaya hmu turam lo anon kal chak lutuk chuwang chuan hetiang lama hianin tran hi chu la deuila hi chu o kati ve mai ni kalo tang ve ni chu so phong pui ti te po so anuam lutuka song te po mun nuam deuh hlek hei kal po ol sam deuh hlekin han siamila biker so ron ria na tur demo entinan khu ta tang Delhi tang ron kal than ke chu heta kakal to sin Blue Mountain ate ti te kha anin ti ai soi theina khan ve do ni chu ladap ka theng to le ka theng to tawang ka theng to tiang deuh khan mo kha tiang ang jong te kha nin ngai to na te kha han siam thar leila ti te kha ka ron soi du ni tun ka episode chu ka tong tam deuh hlek mai thei tanana ka thil ron experience ho ka ron hon ka thil ron hon ho hian thil tam tak mi hmu fia tira biking culture hian thil tam tak pakeng tel ti kha ka ron soi du ni kan ram hi enge ka lo tang thei ve lu tuka chuwang chuanin kan ho tu te hi han tang deuh hlek se tu na hian kan ram hi mangai la ruk na ringot mani shok chom ringot thingai to lo devin engtin nge kan ti moyang engtin nge mi ron sin tlang tura kan siamang ti ang zong te khan ngai to ana seng thiamila ti kha ka ron soi du ni sikim ate chuan rope way ten nemo an ti hlotling ania an khopui chunga nen khai khopui chunga te he ta an scholarship ang chi ate po rope way nei nia ke ni pakhat kan han ti don dek dek ei ruk nen min tlak bok le hala khatiang at chuan in ma son hi harani o chuwang chuan tran in la teng u dap so kan thleng tha tre po ka zelang helai hi achum khi dampui rot khan ta mo chuan helai hi a chian ti ziak khan ya ma se hei kong alo tha to ni hi lama hen kan kalanga dampui lama kalawin khi ta han dampui kong khan ta dampui ngo ti te mo se hei helai hei kong thal tuk ta hen kan kalang Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. More see. Pierce my heart straight through. Wow. Hey mi hi khi tak hen dampui khuwa khao ma hi ti an kong hi lo sao an la siam zo vek lo ni hi ma se tlan the mai ro chu ko pai ke hi Alpha H1 ha nia anung hi lung chilingam lo gấp me ka tol pernet ne ze me hi ka pai ke chu khi ta kem to ka pai ori zok no lung chila hen kong ko ve la ổn ngầm vóc lẩu khi thực hiện rồi metal lệ to này nên mình không hi làm bùi á cần khát chú hô anh thấy ta nuông thế hay là công kẻ họ hi thì cái gì Mizoram công hi rai ta num na chan chu a thamon tha ka a relaxing mira ma kan an rai ta an highway te ven thon tur tam lu tu ka motor lian te a bong ke mishing
kong chu that na me ma se Mizoram anga hetia relaxing lewa an tur hi chu atluk hi alo la om lo ni hi an ro an nom zia khi lai to Pokemon tho na Sikkim ram neng khan an dang lam na ma kom lo tha la lok teng môi ấy mẹ môi tục tha kan la lok ang boss cái hàng trò dối ya cái bài khal te hi chak per khop mai a power hi chu ka du tok vel view kan ramanga chon 250 chu mo lela ma chon bike thaber hi zong lawila mani du zong mani type mani riding style hi zong thie mena ti hi nia chuan hemi CB200 X chu here is on claim chon under power ma se a sacrifice le chu petrol he kha ani vele ta ni hian petrol he lo ngar khopa hemi kha ha khal tu du dan ha ni me bike chiam lo ka ti to kha bike travel ve ni me kal ze long kong hi hey nuông rau khóc mà bye bye. Tian, hi dam pui ro tan ya. Ai tian, kan chuak ta che ni. Kong tu tra ai bak chmo. Chopper para ni. Cái là hiện lúng cái mà lâu ta thì anh thiền phải đó nè cả mà mi son em sẽ son vai trong thiểm á vai trong anh về về par này cái off road ang đâu à hang cần là na long travel lâu chú siết ta chứ cái per lấp mày công xe chú thì về thế tụi có suspension hết trả tụi có mà sẽ hết tiệt anh chụp thầu chứ về là ngã hắn mà thọc lop này hay là khi mà mình bèn khá lớn như vậy tổ ta này mà mình bèn cái bài khẩn pít cung về chân hoàng khóc mà bảo hòa ra cho nó ra bình thảo thì cái tạt 103 cái tàn bộ khác em effort bek tạm bộ là ngay đâu cái chặt về view mà sẽ cứ riding position nua mà cruise mà nôm nữa tụi có xe lâu lấy boss có chung mà tàn chặt đón chuan full vợ nôm dốc cái làm hi cả là cái lo cái vui thật